Tērā te karanga ki te kāwanatanga kia panoni i te ture taku taimoana. Whai muri i te whakatau a te kōti pira e meana. He ture e ua rawa e te āhei anga iwi me ngā hapū te whai i ona mana tuku iho ki ngā wāhi taku taimoana o Aotearoa. I raro i te ture, me whakaatu tūturu ake te Māori i tāna no hohokura ki ngā rohe taku taimoana. Mai anō i te tau kotahi mana warurau whātekau e whai mana tuku iho ai. Engari, e ai ki te kōti pira. He taumata tēnei, te tusuki i ngā kaitono Māori e whārau kai mua i te kōti i tēnei wā. Anei a Tini Molyneux. He herenga ritenga Māori me etahi o ngā wāhanga o te taku taimoana o te whānau a Apanui. Engari, kāre i māma i raro i ngā kāwanamaha. We're not quite sure we're all the way there yet, but we have taken the stance that this is as far as we're going to get for a while. Okay. So we as an iwi just need to maximise the opportunity. We're never going to get all the way there. We know that because this is a system that's actually entrenched in something quite different than honourable treaty implementation. Engari, pehea rawa nei te taha whakahōnore o te tiriti me te kāwana e whakauru mai ana. Me te wero ki te whakarereke i te ture e pāna ki te tiriti me te takutai moana. Te hunga whakahe ki te kōti pīra ko te Kaporeihana Landowners Coalition. Te kaikawe ko kaikaunihera a kiingi ko Jack Hodder. Me te kaikawe i te Rōpū Act me mapāremata o mua hoki a Muriel Newman. Kore e rata ki te ture, rata ki te Māori. Let's cut a track while we can for our mokopuna so that too much more harm is not done to us by the mischief makers like that. But I would say straight up, people like ACT that are making those sorts of claims, New Zealand First, they lack the mandate morally and legally to do what they are pushing to do. They simply cannot scrap the Treaty of Waitangi. It's a binding legal agreement between our tipuna and the British Crown. They lack legitimacy to do what they're claiming to do. If they want to scrap the Treaty of Waitangi, Parliament loses its legitimacy to be in this country because quite simply they have no grounds to be here. He ūpoko pakaru mo te rua te kautau, toru te kau miriona tāra. Hei tā te whānau Apanui ka noho rātou ki ngā oati i hainahia e o rātou tūpuna i te kau mā whā o hune tahi mano warurau whātekau. I nā kua tae mai te wā, mō te kāwana ke, ki te whakahōnore i ā rātou kōrero. Tini Molyneux, te ao mārama. Hei kōrero i tēnei take, kai te hono mai te mema pāremata o Aotearoa tuatahi a Shane Jones i nai nei. Shane, tēnā koe, tuatahi ake, kai te ohorere rānei koe ki te whakatau a te kōti pira? Wēnei whakatau, pēnei me tāhau e kōrero nā. E hoki ana ki te wā i panoniti ai te ture i te wā i a Christopher Finlayson. I mua atu ko te ture i whakaingi ai e Helen Clark me Winitana, he māma. Ki hai rawa te pakeke, ki hai rawa te whakapunga were i rite ki tā Chris Finlayson i whakatau ai. Ko te ki a te kōti, ka hore i te tika kia tuku i te Māori, kia whakaasu tūturu ake i tāna no hohokura ki tōna rohe taku taimoana, mai anō i te taukotahi mano warurau whātekau. Ina rā i riro tērā a heina i te ture. He hau whakaaro? A mātou i ahu mai roto i te one roa tōhe, ka anui tō mātou taunga. Ki tēnei āhuatanga, tā te me nā o mātou kaumātua i te wā i a wāta tepania, hoera kānara, me tērā hautupua o te aupauri, a mutu kapa i whakamātou ai, kia whakapūmauti ai ngā take i wāinga tonu i o mātou tānga kei o mātou iwi ki reira. Nā mahi nui kia panoniti ai te ture. Ko tā te tiati e ki nei, waiho mā te whare pāre mā te whiriwhiri, engari e kore tā e rātou ki te whakapanoni i te ture, ki te kāhore, te kāwanatanga, te pāremata rānei e rata mai. Nā, me he mea, ka panoni tia tēnei ture, me mau ki te marea i te tuatahi.
Shane, kāre kore he take nui tēnei mā te kāwanatanga hou hei whakarite. He aha wāu nā kupu tohu tohu āwhina rānei kia Luxon? E maha tonu ngā take, pēnei me ngā tarutaru e tupu ana I roto I te ngakinga. Ka hia noa atu te tini o ngā tarutaru hei huhuti ma te kāwanatanga hou. Māku e titiro e hara tēnei te tarutaru ka whāia wawetia e rātou. Ara noa atu wetahi atu take e kore kāhore ka huri rātou ki te whakatika I e rā take I mua I tō rātou huringa mai ki tēnei. Engari ko tāku ki ngā roia, pēnei Dale mā, ko tō te rā, ki roto, ki runga, I o rātou moe a, ka riro. Mā ngā hapū nake, te rangatiratanga, mā ngā hapū nake, te kaupapa mo te takutai. I nāe nei, e huri ana te motu, me pēhea rānei, ngā ohanga, ngā pākihi, ngā umanga, e whakateitei, e whakatairanga ai I ngā huatau, kia whiwhi mahi ai, kia whiwhi pūte ai, a Aotearoa hei muru I wāna nama. Nā, māku te ki atu ki a rātou, ko wā rātou e pekepeke nei, e kore e whāia wawetia e te kāwanatanga hou. Shane, pēhea ngā iwi, he tohu he kōrero āwhina rānei wāu ki ngā iwi? Me huri ngā iwi ki te kohi wā rātou tamariki o mani te kura I moi I tō rātou huringa ki te moana, ki te kaute I te tini o ngā onepu, ki te moana I te timunga te tai me te paringa o te tai. Koera noi hoa. Shane, tēnā koe whai wā kia mātou I tēnei ahi kia ora rā. Hei kona.